Niriwe neza abiwacu ku Muhana, ndongeye kubaramutsa, mugira amahoro y'Imana, mugira aho muba mwubahwe, Imana ihorane namwe. Okay, uyu munsi ntizimvye mu magambo, nateguye ko turaba ni gute ukwandika email iri professionnel, utavunitse nkuko bigoye. Mwese murabizi kwandika ikete, kwandika ibaruwa ni ikintu kigoye, kivunanye. Noneho ibi bintu byo gusaba akazi iba ari hatari. Umunsi nari nashatse rero kubereka ni gute ukwandika email nziza mu buryo bworoshe kandi bwihuse, utiri uvunika utakaza umutwe n'ikindi. Okay, twagiye. Uraza hano muri browser yawe ukandika chatgpt.com, ugafyonda enter. Hano urabona ko ChatGPT yamaze gufunguka, ariko ChatGPT yafungutse ifisemo account yanje. Reka nkore logout kugira ngo nkwereke n'ukuntu ushobora kuba uko bitangura bimeze. Iyo ugeze kuri ChatGPT ushikira kuri page nk'iyi, akenshi bari nk'iyi, bakakubaza ese urashaka kubandanya ukoresheje Google account, urashaka creatinga email yindi, cyangwa ugakoresha phone, cyangwa ugakoresha Apple. Wicu hitamo ni kimwe conje nkunda kandi coroshe kitasaba ibintu byinshi, ni gukoresha Google account. Iyo bavuze Google account bashaka kuvuga iyi account mfisemo hano ya email iwacu ku Muhana. Champitamo hano hejuru Google, continue with Google. Ndabandanya nka Google. Niba ukoresha igifaransa ubwo handitse mu gifaransa ko ubandanya na Google. Hama ndarindira, ubu namaze kwinjira aho nsanzwe nganirira na ChatGPT. Hano niho mpurira na ChatGPT, niyo account yanje. Urabona ko handitse iwacu ku Muhana. Hano hasi handitse iwacu ku Muhana n'ijambo ngo free. Free bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ngo iyi account ntirihwa, ni y'ubuntu. Sinshaka kuyiriha kuko ibyo nshaka kuri ChatGPT ndabironka atakintu kimwe niwe ndiho. N'izindi magambo rero, turashaka kwandika ibaruwa ikete risaba akazi kandi byumvikana ryanditse neza mu Congereza ciza, ko ndashaka kuryandika mu Congereza. Nimba ushaka kuryandika mu Gifaransa urandika ukoresheje Igifaransa, niba ushaka kuryandika mu Congereza urandika ukoresheje Icongereza, niba ushaka mu Kirundi urandika ukoresheje Ikirundi, niba ushaka mu Kinyarwanda urandika ukoresheje Ikinyarwanda, niba ushaka mu Giswahili urandika ukoresheje Igiswahili. Twagiye. So icyo ngiye gukora hano, urabona ko hari chat recent, hano handitse recent. Izi ni chat nagiye nkorana nayo, ibyo nagiye nganira nayo, urabona ko ni byinshi. Ndaza hano nkakora new chat kugira ngo ntangure ikiganiro gishasha, then nkandika ati write, nyandikira a professional email for software developer position. Hano ndikuvuga ngo nanditse inkorere ibaruwa canke ikete email isaba akazi ko kuba software developer muri company runaka. Ico nkora rero ni giki? Vyonda hano kuri aka kamenyetso karaba hejuru nkarindira. Urabona ko musi y'umunota n'umunota tuzuye email yamaze kuyimpa. Kiba gisigaye ni giki? Ni kuyisoma, nkakuramo amakosa, nkashiramo ibijanye n'ibyanje, nkaraba kitambesheye, kuko iyi email ndungitse nizotuma bampamagara nkaza muri interview, hama bakambaza ibibazo. Akenshi bakubaza ibibazo n'ubundi bifise aho bihuriye n'ibyo waranditse muri email isaba akazi. Reka rero nkwereke icyo nca nkora hano. Email yawe ushaka kurungika mba ndayizi, ndaza hano ku ruhande nkaza nkafungura new tab cyangwa se new window, nka creatinga nka hano kuri Gmail kugira ngo ninjiremo mu ma email yanje. Hama icyo nkora, ndaza hano nkaza kuri compose cyangwa create. Urabona ko bimaze kuza hano ugiye kurungika email yawe. Hano nkandikamo email y'umuntu agiye kumpa akazi, ubwo ushiraho nyine ugiye kuba akazi. Hano rero kuri subject ngagaruka muri ChatGPT, urabona ko hejuru yampaye ijambo ribanza ritangura ryitwa ngo application for software developer position. Iri jambo niryo nkoresha nka subject. Ngo subject ni ibisobanura ico email ivuze mu ijambo rimwe. Then nkagaruka kuri ChatGPT n'ubundi nkafata content yose nkayikopia yose uko yakabaye, nkayikopia
content yose igarukira hano, nkakopya nkaza muri inbox yanjye, muri email yanjye nkayipestingamo. Icyo nkora rero ndasoma nitonze kugira ngo ntarungika amakosa. Dear hiring manager, I hope you're doing well. I'm writing to express my interest in a software developer position at your company. I have a strong passion for a software development and enjoy building reliable, efficient, and user-friendly application. I have experience working with technologies such as PHP, Laravel, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, Git, and Linux. Throughout my project, I have developed a web application, worked with databases, implemented RESTful APIs, and collaborated using version control system. I am always eager to learn new technologies and improve my skills to deliver high-quality software solutions. I am confident that my technical skills, problem-solving ability, and dedication to continuous learning would make me a valuable addition to your development team. Please find my resume attached for your review. I would appreciate the opportunity to discuss how my skills and experience align with your organization's needs. Thank you for your time and consideration. I look forward to hearing from you. Kind regard. Hano urabona ko harimo ngo full name, nishobora kurungika email yanditse kuno, niyo mpamvu hano uraza ugakosora ukandika your full name. My full name, izina ryanjye ni Iwacu Kumuhana. Hama hano hasi ugashiraho nimero ya telefone yawe. Nimero ya telefone yawe plus 257 79 dararara. Hano hasi ugashiraho email yawe iwachukumuhana@gmail.com. Hano ibindi ntabwo ari ngombwa cyane, ibindi urabyihorera. Hama rero iciza cyo gusoma ibi bintu mbere yo kubirungika, wabibonye ko hano hari ahantu bavuga ngo please find my resume attached for your review. Hano wavuze ko washizeho resume yawe cyangwa se CV yawe muri attachment. Hano muri attachment hano urabona ko nta kintu kimwe nigeze nshiraho. Upfuye rero kurungika nka hano usanga urungitse ibintu bitagira umutwe n'amaguru, ugasanga n'ubundi akazi uragahombye. Bisaba kugenda neza, ugasoma neza witonze, buri kimwe cyose ugiye kurungika ukaraba neza ko icyo kintu kizi cyangwa kubwifise, ukabanza ukabikosora. Hano icyo nkora ndaza hano nkaza nka choosing iyo file. Hano nta file mfise ya resume, niyo mpamvu atakintu ngiye gukora, ndayihorera. Ariko wewe nijya kwirungika ugomba kuyishiraho. Hano urabona ko hari ahantu yagiye avuga ama skills, ibi bintu byose ukagenda ureba ko izi skills uzifise, yaba utayifise ukayikuramo. Nk'ibi ngo ibi bintu bya RESTful, implement RESTful API, niba ama API utarigeze uyakoraho ni byiza uko bikuramo ukawusigamo, mbese bya bintu wewe uzi ko niba naguhamagara muri interview ushobora kubisobanura kandi bikagenda neza. Okay guys, ivyo nanateguye umunsi ni ibi. I hope ko nizera ko video arico igufashije. Niba arico igufashije rero ntugende udakoze subscribe, ntugende udafyonze kuri like, kuri j'aime kugira ngo iki kiganiro kigere kure. Hama ntugira huja kandi ugumane natwe kuko ibindi byinshi byiza bigiye kuza. Tuzogenda turabira hamwe utuntu tw'ubwenge twokora kugira ngo twese tugende twungurana ubumenyi. Wakoze kubana nanje, Imana iguhe umugisha, Imana iguhezagire, ugira aho uba wubahwe naho ubutaha.